Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Munyemerere noneho uyu munsi dukora imyitozo, aho ndajya nandika ikibazo hano kuri taburo, hanyuma wowe usubize icyo kibazo bisanzwe. Njye ndajya nyandika, wowe ugisubize ukivuga aho uri, aho uherereye, ufashe telefone yawe. Turatangira n'ibibazo byoroshye, tugende tugera ku bikomeye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo how are you? How are you? Yes. Ufite amasegonda atarenze 5 yo gusubiza cya kibazo. How are you? Ibaze ko uhuye n'umuntu mu nzira akakubaza ngo how are you? Ese akubaje ngo how are you, wamusubiza gute? Yego. Byarangiye wamubwira ngo I am fine. I am fine. N'uwavuze ngo I am good, it's okay, nabyo nibyo. Ikindi kibazo kiravuga ngo what's your name? Bivuze ngo nari ngiye kubisubiza. What's your name? What's your name? Ako iki ngiki nta muntu cyananira. What's your name? Iki niba kikunaniye kwiga icyongereza ushatse wabyihorera. Reka tujye kukivuga ngo how old are you? How old are you? Ufite amasegonda atarenze 5 yo kuba umaze gusubiza cya kibazo. How old are you? Ibaze ko uhuye n'umuntu akakubaza ngo how old are you? Ese wamusubiza gute? Amasegonda 5 yo gusubiza cya kibazo yarangiye. Umuntu yakubaje ngo how old are you, aba akubaje ngo ese ufite imyaka ingahe? Iyo ugiye kuvuga imyaka ufite uravuga ngo I am 25 years old. Bivuze ngo ufite imyaka 25. Ariko hari 25, wowe ushyiramo umubare w'imyaka ufite. Nuko dusubiza ikibazo kimeze gutya, kandi wibuke ko iki kibazo bashaka kukikubaza muri interview y'akazi, bashaka kukikubaza ahantu henshi hatandukanye, ndetse n'umuntu muhuye mugira ngo mumenyane cyane ashobora kukubaza kiriya kibazo. Ikindi kibazo kiravuga ngo where are you from? Where are you from? Ako mbere yuko tugira ibindi dukomeza, reka mvugane nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya icyongereza mu minsi 30. Dore ko iki gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uburyo bisubiza bimeze ndetse n'ahakana. Kandi ikintu gitangaje n'ibibazo ndi kubabaza niho biri guturuka. Reba ahangaha, itegereze neza. Uri kubona aho ni kuri page y'imyitozo. Ahangaha ni kuri page y'imyitozo. Reka noneho mbereke ukuntu cyo kimeze bisanzwe. Iki gitabo ni mpamvu bavuga ngo ni cyiza cyane. Soma aho ngaho. Soma. Haravuze ngo what's your name? Munsi hakaza answer, my name is Sophia, cyangwa ugasubiza ngo I am Liam. Tambika hano hirya. Uretse ubona ubusobanuro bwabyo mu Kinyarwanda. Igisubizo nitwa Sophia cyangwa ndi Liam. Abantu rero mushaka kugura iki gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uburyo bisubiza bimeze n'ahakana, ni nacyo ndi gukoresha mbigisha. Mwahamagara ino nimero 0722940129. Iyi nimero iyo uyihamagaye, iki gitabo kikugeraho aho uri hose mu bice bitandukanye by'igihugu ku 6,000 gusa by'amanyarwanda. Abantu muri diaspora kibageraho ku 3,000 gusa by'amanyarwanda. Kuri WhatsApp tukibaha PDF. Mugure iki gitabo kirabafasha cyane. Reka dukomeze n'ibibazo byacu twari tugezeho, ariko musubize kiriya kibazo kibaza ngo where are you from? Yes, ufite amasegonda atarenze 6 yo gusubiza kiriya kibazo. Where are you from? Uhuye n'umuntu akakubaza ngo where are you from, wamusubiza ngo iki? Uri mu mahanga, umuntu akakubaza ngo where are you from, wamusubiza ngo iki? Wamusubiza ngo I am from Rwanda. Wamusubiza ngo njyewe nturuka mu Rwanda, kubera ko ikibazo kiri kukubaza ngo uturuka cyangwa ukomoka he, ugasubiza ngo I am from Rwanda. Bivuze ngo nturuka mu Rwanda cyangwa se nkomoka mu Rwanda bisanzwe. Muraza kunyemerera tutinze tugere ku kindi kibazo kibaza ngo where were you born? Where kisa nkaho gikomeyemo gake. Where were you born? Ufite amasegonda 10 yo gusubiza iki kibazo, kubera ko cyo gisa nkaho gikomeyemo gake. Where were you born? Where were you born? Uhuye n'umuntu anaje arakubaje ngo where were you born, wamusubiza ngo iki? Where were you born? Ndakeka inkwaku zasoje kugisubiza. Niba utaranagisubiza bivuze yuko
cyakugoye cyane, ariko reka ngisubire kugira ngo kitazongera kukugora. Iki kibazo kiri kubaza ngo wavukiye hehe, wavukiye hehe. Iyo ugiye kugisubiza iteka ryose uravuga ngo I was born in. Ahangaha rero iyo uri mu mahanga ushyiraho igihugu wavukiye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uri nko muri Amerika umuntu akakubaza ngo where were you born, umubwira igihugu wavukiyemo, I was born in Rwanda. Ariko iyo muri mu Rwanda none umuntu akakubaza ngo where were you born, ese wavukiye he, hano hari Rwanda, uhashyira akarere. I was born in Nyarugenge, bivuze ngo wavukiye muri Nyarugenge. Ako kantu murakumvishe. Uri mu mahanga ntabwo wajya kubwira umuntu ngo I was born in Nyarugenge. Nyarugenge se umuzungu arahazi? Wapi? Umubwira in Rwanda, niho yapfa kumenya, akamenya yuko uri umunyarwanda. Ariko iyo muri mu Rwanda ntabwo wabwira umuntu ngo navukiye mu Rwanda, arabiyoboye se sabona ariho muri, ahubwo uramubwira ngo I was born in, ugashyiraho akarere we wavukiyemo, ngiye ngashyiraho Nyarugenge bisanzwe. So muraza kunyemerera tugere ku kindi kibazo. Yes, ikindi kibazo kirabaza ngo are you single? Iki mwese murakizi, are you single? Iki kibazo ubaye utabasha kugisubiza waba ufite ikibazo, kuko kirakubaza ngo are you single, kandi nkeka ko ijambo single atari ubwa mbere uryumvishe. So iyo umuntu akubaje niba uri single aba akeneye kumenya niba uri iki, uri ingaragu. Rero niba uri ingaragu ukaba udafite umufasha uravuga ngo yes I am. Bivuze ngo yego ndi single. Hanyuma iyo utari single ubwo uba wubatse. Iyo utari single urasubiza ngo I am married, bivuze ngo ndubatse. Bivuze ngo I am married, bivuze ngo njye ndubatse. I am married, njyewe ndubatse. So ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo icyongereza ururimi rugoye cyane, ahubwo ikigoye ni ukwiyumvisha yuko wabasha kukivuga, ukacyandika, ukagisoma, ukanacyumva bisanzwe. So reka mbe nsoreje hano. We love you so much, stay tuned.